mingi eit oled vä? Tere taas. Buongiorno. Rahvas, kuidas läheb? Oleme jõudnud omadega. Me ei ole enam Itaalias, me ei ole enam Saaremaal, me oleme Ida-Virumaal. ja hakkab rattamatk. Seal on meie giid, kes seda korraldab, tema nimi on Ivan. Ja loodame, et Ivan meid ära ei eksita, ta siin venelane, on kohaliku eluga kursis. Ja seal on ka mingid kaaslased. Seal on mingid jubinad. Igatahes nüüd sadulatesse. Tere hea Eestimaa rahvas, maahommik alustab, räägid, mis me teeme. Ma jään mulla kotti. Kell on istutatud esimene puu, kass. Liigiks on arukast. Ma ei oota, kas sa meelega pandid mingi kaevamist? Ei, Suurema pean kaevama. Kaeva. Tere maahommik on jälle tagasi, meil on veel üks puu. See ei ole veel kõik. Kes meil need spetsid siin on? Vähemalt teevad töö. Käib töö ja viile koos. Nüüd sa vilista. Aia, sa ei oota. Ei, vaata sealt. Ei, ma räägin, et sealt saad üles ronida. Tere, hea Eestimaa rahvas, nüüd oleme... Me oleme Aluoja Kose juures. Kas me kutsume seda Koset? See on Astang. Palun korrake. See on Astang. Nii, me oleme jälle targemad. Ja õpime iga päev. Näita siis neile seda. Ja tahate näha, jah? Me läheme edasi. Tagasi kaamerasse. Чудо остров, жить на нем легко, не просто жить на нем легко и просто чудо-чанго. Наше счастье постоянно, жить кокосы, ешь бананы, жить кокосы, ешь бананы, чудо-чанго. Ühe allika juures. Чудо-чанго, мы не знаем бед. Чудо-чанго, Привет! Котлетик. Kuidas läheb Dobra ja Estonski ljudi? Это Пурскаев. Много вода. Вода. Tamm. Oota, ma näitan päikest. Это солнце светит, птицы поют. Там море. Синий море. Aga пока мой друзья там. Чунга-чанга. 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 Kas kommenteerite meie teekonda? Väga mõned. Armas. Tere, hea Eestimaa rahvas. Me ei söö liha, me sööme saia. Vaata seda valgust. Oota. Sa oled tagaplaan, sa oled taustatantsija. Ma eematan järgku. Ma uutasin keelda. Igatahes. Me oleme kohal. Näed, meil on katus pea kohal. Naised panevad telki püsti. Naised panevad särgi telgis. Telk on püsti. No juba püsti. No. Баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и погладит за бочок. Раз, два, три, четыре, пять и потянет танцевать. Баю, баю, бай, бай, бай. Бай, 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 бай. Громче музыка играй. Бай, 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 бай. Баю, шуби-дуби, бай. Бай, шуби-дуби-дуби, бай. Двигай телом, не зевай.
Баю-баюшки, баю, все танцуют и поют. Баю-баю, скок по скок, скачет серенький волчок. Скачут овцы на траве, скачут мысли в голове. Баю-баю, бай-бай-бай, громче музыка играй. Высокая трава, и от радости кружится голова. Эта осень с ума сведет опять. Позади остались грозы и дожди. Не грусти, а просто в гости приходи. Мне тебе много нужно рассказать. Tere, hea Eestimaa rahvas, oleme Saaremaal. Ammu pole teiega ühendust võtnud. Saik me ei ole enam Saaremaal. See on siuke kopi täis. Aga ka siin on lahe. Meil on siin koos on meil 8 arhitekti, väga kuulsad. Ja siis Preili, kes on betooni valanud eluaeg. Ja usinamad on vundamendi kallal. Ja küsimegi kohe, kuidas töö sujub. No just alustasime praegu, meil on raske öelda. Ütleks, et sujub. Kas ehitus valmib tähtajaks või läheb üle? No loodame, et tähtajalik. Как дитя, и хочу тебя заметить, не шутя. Я до этого не знала, ты такой. Я скучаю по тебе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Танцуют звезды и луна, а ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна. Давай пойдем с тобой туда, где нет ни снега, ни дождя, где мы останемся вдвоем, где будем только ты и я. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Танцуют звезды и луна, а ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна. Давай пойдем с тобой туда, где нет ни снега, ни дождя, где мы останемся вдвоем, где будем только ты и я. Давай пойдем туда, давай пойдем сюда, давай пойдем вдвоем. Давай пойдем сюда, давай пойдем туда, пойдем со мной, команд. Закружит высокая трава. Tere, hea Eestimaa rahvas. Nüüd me oleme Sadulases ja vurame. Ja edasi me sõidame A-mõisa 13 kilomeetrit. Jep, oota, kivame natuke ette, siis filmime, kui nad mööda vahel. Ла-ла-ла-ла-ла. Танцуют звезды и луна, а ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна. Давай пойдем с тобой туда, где нет ни снега, ни дождя, где мы останемся вдвоем, где будем только ты и я. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Танцуют звезды и луна, а ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна. Давай пойдем с Ma ei tea, kus me тобой oleme. туда, где нет ни снега, ни дождя, где мы останемся вдвоем, где будем только ты и я. Давай пойдем туда, Ja me ei saa praegu давай пойдем вдвоем. Давай пойдем сюда, давай пойдем туда, пойдем со мной, команд. Давай пойдем туда, давай пойдем сюда, давай пойдем вдвоем. Давай пойдем сюда, давай пойдем туда, пойдем со мной, команд. Millised mõtted? oleme kohal. Tere, hea Eestimaa rahvas. Mul on ka siuke hea. Buongiorno. C'est la vie. Igatahes. Igatahes. Ma ütlen kogu aeg seda. Igatahes. Oleme jõudnud uude sihtpunkti. See on meie teine ööbimispaik. Meid on Ja natuke seekord saab vähem. Kris 10-10, sellepärast. See ongi selle arvel. Aa, Me tõime jaa, ohverduse. ongi Me tõime ohverduse ööbida sellises Meid ei ole enam 8. Jah. Aga näita neile nüüd vaadet, me tulime selle pärast siia. Aa. Vot, eta moore. Ta nije more, eta ozero. Ta ozero.
Это очень, No, oota kurat, mitte turak, vaid turak on see teine asi. Umnei on tark ju. Umne jää, siis ma olen naine. Tere, hea Eestimaa rahvas ja oleme jõudnud siis parvele. Oota, parv. Jaa, okei. Ai, Võib öelda, et meil Taalia, tule korra pildi. parvepoisid. Neid ei ole näha. No meil on parvepoisid. Nad on seal igatahes. Lähevad ujuma parve peal. Buongiorno. Kuidas läheb? Nüüd oleme jälle meie. On hommik. Uus hommik. Ja Kolmas me päev. oleme oma retkega Prantsusmaa mägedesse. Hetkel oleme siis siin no siuke veidi väiksem mägi. Ei, me oleme Itaalias. Andid. Ja umbes siuke 3000 kilomeetrit on kõnnitud. Varsti ületame pilvepiiri Jah. ja siis ujuma. Aga hoiame teid kursis. Goodbye. Ja võtame peagi ühendust. Aitäh teile. Tere jälle, hea Eestimaa rahvas. Ja me oleme tipus. Umbes 2000 kilomeetrit otsa. Mis ennast näitab? Itaalias ongi siis nii pikad puud. Когда будет этот день, ты пой про себя, про меня, за любовь, за маму, за брата. А то судьба загнет, атаман. Я типа атаман. Buongiorno. Buongiorno, хороший люди в Эстонии. Мы пойдем там. Там вода. Itali очень хорошо. Ma nägin Taalia nagu juba. Okei, jätkame eesti keelega. Igatahes. Jõudsime kohale. See pilk ütles kõik. Taas meie ronijad laskuvad hetkel. Aga taada. Мы на волю по годам сорвемся вместе. За мгновение облететь планеты нипочем. Доброго не дождь, тоска да печаль, но ты светом добра озарила свободу. В танце двигали бедра. Ты моя румба, ты моя самба, ты моя сальса, ты мое танго. Ты навали, волюмена болтай. В этих объятиях со мною летай. Со мною летай. Со мною летай. Ты навали, волюмена болтай. В этих объятиях со мною летай. Со мною летай. Rahvas, nüüd oleme jälle Buongiorno. Buongiorno. Ja meie oleme tagasi Balti jaamas. Meie reis Ida-Virumaale on läbi saanud. Jah, oli tore. Ja lehvitamegi rongile. Adios! Need on meie järgi jäänud sõbrad veel. Palju kui need on. palju kui need veel on. aitäh! Aitäh, et olite meiega. Aitäh vaatamast ja... Peatse kohtumiseni. Все будет хорошо, я это знаю.